Mantemu kopiemu ewo Asante mantema police for akoche akonfo bia ewo mususu se etu akrono da so eno bi eno mobowo empotemo emre by Adom TV yen central for kopiemu ehwese de no ma esiko sei nete DCOP Emmanuel Tekujona ya Asante Regional Police Commander nei wodi Asante Region Police Commander nanum ayan sanchofo ihemu aba amane ede afa Nigeria fo enum ne Ghana ni ba ko nei wakire wo mu ede fa kronosem bia akoso ewo mantem ne mobusumi ni aboniyefo bi ejuma omudi an se uko bank eko yi usika na omudi wechi o paaki wo ka wo baby pe na omo ebuka nani na omo yi usika Africa no na de bia ye hu se omo di ka mienu ene di sa adwuma no Toyota Highlander mienu omo di sa adwuma ni na ye tata wo enti memrantie a omo wo PID omo ejiro omo mpa na omo arresti nipa miensa yabisa onum nsem no omo ditumu se omo di se adwuma ewo umase mpotemu a omo identify microphobia omo ne mu ye se adwuma no bi Otwa nka se so enipa enum ya monsa ka wo mu e Nigeria fo na baako e Ghana ni nhwehwemu kakra ya ye no ye hu se omu nyina wo ye Nigeria fo nipa baako pe na ye Ghana ni eno edin ye didi ye bota ni se sankrofo na omu di se adwuma nyina no ye be mi ayemi na ye make sure some ye tu omuase enti ye ne ye police for work Greater Accra so di nkita ho na omumwaye because omo decide juma no so ewo Greater Accra region na ye call ensem foforo ma